nan dam chiao na mo lungmali post thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thawngni kulali Nohawng ni hlei li Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chim ding mi tlang tar cheu khat na chu palawa kopi chu SAC ni bommathak I ngakchia panhni le talpho a an tlai mi hna ral sang cheu khat an thi Namau le tangrunji kopi a khoboi pakhatal in SAC cha RN 22 panga an ka hna pali an thi ni an lak mi kopi hna chu SAC ni chunglei in bommathak cha a nikhat chung in tol chung mi pakua nun nak aliam si sain peng a ka dau nak achuak I SAC chungtal pariat an thi shamthil tam ngai an lak Philippine ram valai minnak in nunnak liam mi somruk riat an phan di mi thong le thong pangdang hna an rak silai Palawa kopi chu SAC ni bommathak I ngakchia panhni le ralpho a an tlai mi hna ral sang cheu khat an thi chinram kol palawa kopi chu SAC ral sang ni ral tuknak banlong in bommathak cha a tol chung mi ngakchia panhni an nun nak aliam I minung pali nak lom lo ni hliam hma an tuar tia unaw thum ni February ni hlei ni a thong an than thong ni kulali February ni hlei khat Zinglei Thawngchimnak pali le somnga tuk a SAC ral sang ni ral tuknak banlong pakhat in bomvoi ni tiang athak pin a banlong chung in se methal in an ka hna tia tol chung mi hna sin in thei si SAC ral sang ni atu bantuk in chunglei ka dau nak atu ami ruang a umret ngak chia pakhatal in tol chung mi panhni chu makhate a anun nak aliam I minung pali ni hliam hma an tuar chupin a ral pho I an tlai mi hna ral sang cheu khazong an thi ve hliam hma tor mi minung pali chu rakhain ral kap ni an khobuliom hna asi palawa a SAC ral sang pol an umti lo I ka dau nak zong a lo bu a atu bantuk in chunglei ka dau nak atu hi asi tia tol chung mi pakhat ni achim rakhain ral kap ni palawa kopi SAC ral sang battalion SAC ral sang sakhan le palik sakhan di lak chu an lak di changna in SAC ral sang ni chunglei ka dau nak atu ami ruang a thongni kulali January thachunglong a ngakchiatal in minung hlai khat nun nak aliam I minung pasari ni hliam hma an tuar tia unaw thum ni chathan an chuami a an langtar chi Namau le tangrunji kopi a khwaboi pakhatal in SAC cha RN 22 panga an ka hna pali an thi magweram then namau peng kula singkhwa a SAC ral sang cha RN 22 khimang le newin hna chu February ni hlai ni zachwi mi lam paruk la cheutluk a to chung shamplai phu hna ni an ka hna I khimang the chu athina in newin chu aluat pia thei si khimang le newin hi SAC ral sang he ifon in to chung shamplai pu hna le to chung mi hna chu harsat nak phun kip ape tu hna an si I SAC ral sang ni sham in nolan chua mi ral sang a luding ti mi ubadi kong he ape tlai mi zong an si cha a atu bantuk in an ka hna hi asi tia thei si thong kan thei ning te a hi khwa a dalan tlang pi an si I tu nu zong a pe tlai in rian an tuan le tuan lo kan nge thlai ri hna lai tia namo shamplai pu in tuang bangwei tu pakhat ni khatit a achim chuban tuk thiam in tangrun chi khopi pong pin chang khwa a kwa boi tuam ni wi aw le a 20 hoi panhi hna chu February ni hlai ni chun sui mi lam hlai ni le kulali luk a an min thailo mi meithal a hlai mi hna ni an ka hna I an thi tia tol chung min ha sin in kan thai rakhain phaya chi kul chung ni la rol dor in wi aw le a 20 hoi panhi hna chu an chua leu a meithal a hlai mi hna ni an ka hna hi asi I kwa boi wi aw chu alu a kwan ni a khen a hoi le panhi hna chu an po le an takum chung hna a kwan ni a khen hna I an thi an ruak chu tangrun ji se in a an chung khar pol ni an lak hna tia tol chung mi hna ni an chim ni an lak mi khopi hna chu SAC ni chunglei in bomma thlak cha a
nikhat chung in tual chung mi pakua nun nak aliam Arakan Army Ral Kap ni anlak mi palawa peng chawto khupi chu SSC ral sang ni laltuk nak vanlong in boman thak cha a nikhat chung in tual chung mi pakua nun nak aliam thaikat nak rom lo ni hliaman tuar tia unaw thum ni anlang ter Arakan Army Ral Kap ni anhum hak mi palawa chu February ni hlai khat zan lai swimilam panga thuk a laltuk nak vanlong pakhat in voi hi tiang bomat thak pin a se mai thal in akari tia thei si chunglei bom thak no ka dau nak in hakchia pakhatal chi in tol chungmi panni nun nak aliam midang pali nak lom lo ni hliaman tuar tia anlang ter chuban tuk thiam in February ni hlei khat zan swimilam pakwa tuk a SSC ni ral tuk nak vanlong in chawdo kopi a bom athak than I tol chungmi pasari ahmun a anun nak aliam midang paruk thuk ni hliaman tuar tia tol chungmi nhani anchim February ni hlei ni zan lei swimilam pathum tuk zong a mimbia peng paling mi pali ni hliaman tuar tia mimbia tol chungmi ni anchim palawa khupi tal chi in chawto miau u mimbia pautro Rang phiu kwan ha chu Arakan Army Ral Kap ni anka I anhum hak di chang tia unaw thum ni anlang ter si sain peng a ka dau nak achuak I SSC chungtal pariat an thi shamthil tam ngai anlak siaram ko thanglai si sain a SSC ral strang an kutang shamtlai PNO le Pau National Liberation Army PNLA karlak a ka dau nak achuak I SSC ral strang chungtal pariat nak tom lo an thi pin a ral strang sin in shamthil tam ngai kan lak chi kho dia PNLA ni February ni hlei thum a chathan an chua kong hikulali February ni hlei ni a PNLA ral kap chung in kumhimnak ala tuna chu SSC ral strang le an kutang PNO ni sniper drone shamngan le shamhe pol he an bom na I an ka na cha a kapni kar ka dau nak achuak chu ka dau nak adi nu a Pau National Liberation Army PNLA ni munma zafal nak an tua I P2 Siral Strang PNO pariat nak tumlo an tipin a Meithal Zun ni moto pakhat le Shamthil Cheu khat zong PNLA ni an lak chi kho tia an lang ter SSC ral strang le an kutang PNO pol chu nulai an tol I lamthluan pau khwa pol chu shamngan in an ka na cha a kuchung tol chung mi na chu ahim nak mun kol in an zam na tia Pau National Liberation Army PNLA ni chathan an chuak mi a an lang tar chi Mongya peng a SSC shamngan ka nak in tol chungmi pali nun nak aliam I minung pariat ni hliamma an tuar sagai ram then mongya peng a thonghi kulali February ni hlei ni chun a SSC ral strang ni an ka mi shamngan kwan chu lakphak ti dor a atla I poke nak achua cha a tol chungmi pali an nak aliam I minung pariat ni hliamma an tuar tia thei si mongya khopi nyang pinda gai in SSC ral strang ni an ka mi somret khat shamngan kwan ni chu thanang to khwa lakphak ti dor a atla I poke nak achua cha a tol chungmi pa pali anun nak aliam pin a minung pariat ni hliamma an tuar tia Chilei News Agency ni alang ter chupin a thanang to khwa zong ma u chege in SSC ral strang pol ni atu le atu shamngan an ka cha a tol chungmi nun nak le mi le hliamma tor mi an ve tia alang tar chi Rabu kopi a kada nak fak achuak SSC pathum anthi officer tal in palini hliam antuar sagairam then tamu kopi denko zina chodor tamu peng hezing khwa a umhun formi SSC ral strang le pyu so thina chu February ni hlei khat a tamu peng kom battalion 1 2 le regional special commando force pofan ni lalam panhi a then in anka ha tia thei si lalam panhi then in jingka a tamu khopi denko jinar chodor chu changse maza chung anka cha a SSC ral strang anzam tia kan thei chuban tuk thiam in hejing khwa a umhun khormi SSC ral strang le pyu so thina zong swimilam pakhat chung tuk anraka na cha a ral strang pathum anthi officer tal chi in palini hliaman tuar regional special commando force chung in panhi ni
liam fak lo an tuar tia an lang ter ka dau nak in liam tor mi pu so thin ha chu tamu mi pi si in a February ni hlei khat zan lei sang a zo khan ding in an kot na tia tol chung mi pakhat ni achim Yangon Ramthen Kadau Nak Department ni PDF Ral Kap Thar Somnak Antua Swimilam Kulali Chung A Minung Thongni Leng ni Ansok Yangon Ramthen Kadau Nak Department ni Dautlan Nak Tu Ading in PDF Ral Kap Thar Somnak Antua Swimilam Kulali Chung A Minung Thongni Leng ni Ansok Tia Thei Si Kadau Nak Department ni Asok Mi Chazin Chaklat nak an tua chua ma liao asi I somnak cha chung a an halmi konglam thate in alang tar lo mi le an rikhia mi he atlak lo mi soknak pau chu kan chaw hlang lai lo kia kadau nak department in ral kap dewai ni khatit media a achim pdf ral kap thar auding in timlam na kan ngai chung a pdf si nak asok mi na ni timto nak ngai ding pol zong kan that de lai tia achim chap Yangon in Mandalay a Arakirmi kan se khwa Minopali SCC ni anichit ni moto chung a antlai na Yangon in Mandalay lai Arakirmi kan se khwa mi Minopali na chu SCC ral sang ni antlai na tia antlai mi na he ane nya mi na ni khatit media a anchim February ni lai thum Zinglei a Yangon Mandalay akalmi expert moto a chit mi ko kaung thaso ko thun so thwe ko tin thung wain le ko zo zo ang ha chu SCC ral sang ni tada u kai pong an phak a ani chit mi moto chung a an thlai na kai atong mi na hi kumkul le kumthum kulali kar an si tia thei si atu bantuk in SCC ral sang ni khotong lam leng chatlat nak to le minau pol an thlai na hi February ni hlei khat in betak te in an thok tia sagai le magweram then thongjap nak na sin in thei si Chawmyang khopi tipin khwa a umhun khwarmi SCC chunglei dron in boman thlap no na pathum anthi sagai ramthan shwebo peng chawmyang khopi tipin lamthen lunglak nakpong a umhun khwarmi SCC ral sangha chu chunglei dron in boman thlap no na cha a pathum anthi tia Black Wolf Army chung in trombongwei tu pakhat ni khatit media a achim February ni ria jing swimila pariat le hlei khatuk a shwebo peng chawmyang khopi tipin khwalam then lunglak nakpong a umhun khwarmi SCC ral sang tha jang kultuk chu Black Wolf Army UMI Army le tangti pufan dang ni chunglei dron in boman thap no na cha a ral sang pathum anthi patni ni hliam fak an tuar tia thei si kadau nak a atal mi shamplai pufan chu Black Wolf Army UMI Army Forest Fighter Army le Lanse People Defense Force tangti pufan na an si dia an langter Pingan chung peng saka sang tol chung mi pathum chu SCC ral sang ni thongni kulali February ni hlai ni zansui mi lam pasali chioreng lo a an tlai na tia thei si khwaltlung kan chek lai an ti I saka sang in khan cheu kha chu SCC ral sang ni an lu no na I tol chung mi pathum an tlai na ma in khan a an tlai na hi aboi ni nak asit chang tia tol chung mi pakhat ni ta chile news agency a achim alon chia mi February ni hlei khat zanjong a leiruk pakhat sang tol chung mi cheu khat chu SCC ral sang ni an tlai na tia thei si Yangon khopi chung peng cheu khat in sang cheu khat chu SCC ral sang pol ni arwang lo in khwaltlung an chek na tia thei chi si SCC ral sang ni butelim peng kunchiang khwa in som thum tuk an khang February ni hlei ni a sagai ram then butelim peng kunchiang khwa chu SCC ral sang ni mei an khang cha a VP in som thum tuk arok thia khwami na sin in thei si February ni hlei thum jingjong a kunchiang khwa pong thanto khwa zong an khang na in zaizat akang ti chu fian kho asiri lo SCC ral sang ral lam an rak lu liao a atli mi khwami pakhat zong maithal in an ka I hliam atur tia khwami pakhat ni RFA a achim SCC ral sang ni uknak an lak thok in December kul le thum tiang memaram chung in thong som sari thong ria jasari som thum riat akang chang tia letter for memar ni athan
Polling ka daw nak a sungzatlak atong mi ese siral sang ni kuchung mai an khang February ni hlei ni Zinglei Thawngchimnak parukluk a ese siral sang thong pasrong ni sagairam then polling kopi chu lak thanding in vanlong le shaman in an ka cha a bipiral ka pufan na he kapni ka daw nak afak tia thei si ka daw nak chung a ese siral sang lei sungzatlak an ton cha a February ni hlei thum chun a polling kopi market moto din hun Jaya sangle ang tiri sang na chu may an khang I mi pi an hu mi pau an tha na tia khatit media ni achim atu bantuk in sungzatlak atong mi se siral sang ni kwa in mengsom ni alat na kambalu shambun yang battalion thongruk paruk alal bom tu au kho cholding in al sang le pyu so thi timchia te in achia na chun van long zong achia chi tia kambalu mi piral kap na sin in thei si Bangladesh a Azami SAC chungtal pol chu memoram a kwathan antim na an kwading ni la chan chu an lang tar du lo Bangladesh ram a Azami SAC ral shrang chungtal na chu chanraw han a memoram a kwathan an selai dia Foreign Minister Dr. Hassan Mamauni achim SAC ral shrang memoram a kwathan ding hi bepi a chia in kadi mai thak ni asija a Bangladesh le Myanmar tom wai tu na zong remnak answer chang tia thei si Myanmar foreign minister ni SCC chungtal Myanmar ram a ko thanding andu na kong an chimna in ani la chan tu chu an ma ben him nak cha arot in an lang tar du lo Bangladesh ni Rohingya ral shrial million pakhat poi panhi leng an chawlan na rong a rithai si le phonglam lo chol chang na kong a harsat nak tampi an ton na kong an chim Philippines ram valai minnak in nunnak liam mi somruk riat an phan Philippines thanglai mun ram valai minnak in nunnak liam mi minung somruk riat an phan chang thia tawang wai tu na ni February ni hlei khat a an lang ter February ni ruk linhinnak in atlaw mi minung soma khat chong chatha zau khen tu phu ni pezul in an kol na dovode oro ramkul maku peng lungman sung lap nak mun pakhat a valai minnak achuak I khosak nak in le renton moto tampi achil na tia thei si wasur le valai minnak afa cha a to chungmi pi cheu khat na anum nak in chuatak in hunhim nak a ani thial na tia thei si hi kong he pe lai in US Chawza Agency for International Development ni dollar million pakhat bom nak an pek na tia Manila kopi I US Embassy ni alang ter Ethiopia lungmai hol cho nak a rentuan mi kulakwa leng leitang a anitap kethe zau khen tu phuni Ethiopia chaklai mun ram lungmai hol lak nak a rentuan mi pakul na chu chanchwa rentuan tu na ni lungdong lo in ankul na tia thei si delanta pengkom lungmai hol cho nak a rentuan mi na chu valai ni amin no na cha a nithum chung antang chang tia Trumbo wai tu na ni an chim valai ni achil mi na kul lakwa chu tu tiang in chetha zau khen tu phu na ni lungdong lo in an kul peng na tia an lang ter US Defense Minister Lloyd Austin damlo nak ruang a NATO tomberua nak meeting thul si US Defense Security Lloyd Austin chu kan hu thakhat chung in damlo nak ruang a si in voi thum leng a phaksa a NATO meeting tomberua nak pimlam mi chu thu than si tia twangwa wai tu na ni an chim kumsom sari mi Mr Austin hi Washington DC mun ma si in a boklak in zau khen arak si I chu a chun zun lei kong he pe lai in zot nak angei tia Pentagon ni achim taksadam lo nak ruang a US Defense Security Lloyd Austin ni areng ton ni chu Assistant Secretary of Defense sin a achua tia lang ter tu zing kan Thawngchimnak chu ma vel in kan dong tar ri lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kan ni lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek cheu ding in kan in som na